Abapasita nibagira ngo ikigendererwa cyabo no kureba ngo injiri ya Mukama yajanjara kandi n'abantu bashabire kuruga omu bukwatwa bitu kutari kucupara nko kubamwe omubebembezi n'abantu bakubatwara. Tuyina aba overseer baitu abaterera karuru bete gamba nabo yeta abapasita tukoreye meeting tugambe naiwe tukwanzura abaziba butukurabamo konkato kuzoka mu ofisi okazama radio ngomanya mungu mwema harimo abacupuri no tiwa twesiri ayo twese natumanya tuturi bicukuri tuturi bayayi tuturi bashumanyo hereza hati kibanza cyo kwamkaga ni myaka 20 omurushe mumu tinikazaga mu chome tabakantaga makuru nyibere tina hona mazima rero bakama bintu nimwe rero mutwe sharashara muti ona shitumbuza wajama nero si wanu ninga ero si tu ngwete baro waje leta wena gasha tina ashati. Abapasita nibenda abebembezi bareke amakanisa g'abarokore bakore omurimo gwabo. Obu tubeta tumwiza mugwerire side ziriya zanyu zire nkondo n'abani nsaba bategeche bashema mwena mukunde mungu mwema mukunde abantu bona nayinyo mutuhagire. Aha mukoro go sente zirkwingana miliyoni 10 zirundinwe kombeka ekanisa ya Rwanyamukinya Christ Church. Sabishe mwene banibahiga ukatwezirike okukora umurimo gwa Mukama akuba nico yaduhanzire tuombe chenjuye kuko yatugambere. Haleluya. Bwana ni wa Michael twachire Michael kushira koshika. Haleluya. Gashakwa Michael atwachire.